acum vine sezonul estival și e cazul să ne punem celulita la testare. Un cabinet cosmetologic din Chișinău oferă un serviciu nou de testare a celui mai mare dușman a femeilor. Vedeți cum se efectuează testul, procedura în sine, care sunt contraindicațiile. Mai multe detalii, evident, din reportajul nostru. Cum depistați în ce stare este celulita de pe corp? Ei bine, acum e simplu. O testați cu această placă. Procedura de identificare a gradului de celulită se face cu ajutorul unui termometru special. При помощи такого термометра мы прикладываем его на поверхность кожи, и он показывает нам температуру, которая и определяет, какую в дальнейшем мы используем пластину. Dispozitivul se colorează în funcție de gravitatea celulitei. Мы сейчас определим стадию целлюлита, чтобы подобрать правильную программу. Schema cu imagini vorbește despre starea tegumentului. Dacă aspectul pielii este normal, placa nu se colorează. Dacă apar culori de verde pe termograf, atunci aveți gradul 1 de celulită. Есть отечный целлюлит. Это мы видим смытые контуры, цвета фиолетовый, зеленый. Они характеризуют о том, что есть застой крови и формирование уже целлюлита. În cazul celulitei de gradul 2 apar culori mai pronunțate. Încep să se vadă nuanțe de maro și violet, care arată prezența nodulilor. Четвертая, самая последняя стадия. Здесь пятна уже идут черные, темно-коричневые, желтые контуры, то есть расширенные границы. Такая стадия уже является последней и очень тяжело с ней бороться. În funcție de gravitatea celulitei se alege și metoda de combatere a acesteia. При первой стадии целлюлита у нас в основном это отек, поэтому мы используем лимфодренажные процедуры. În gradul 2 și 3, armele de luptă sunt aparatele cu ultrasunet și cavitația. При помощи ультразвука мы, то есть жидкость, которая находится у нас в жировых клеточках, мы делаем из нее как пузырьки, они лопаются и разрывают жировую клетку. А радиолифтинг это уже он работает путем прогрева. Proceduri de înlăturare a aspectului cojii de portocale sunt o mulțime, însă este foarte important să aveți o alimentație sănătoasă și să faceți sport.